Boleh Pak, enggak step Pak. Benar Pak. Oh, ini guys. Mancing mania guys, ripal. Hehe. Oh. Ajar terus Pal. Main-mainan sorry Pal. Kecil-kecil cabai rawit guys. Pandai ulur tarik tangkal pancing guys. Nampak kan? Oh, itu guys. Besar kan? Tangguk lah itu. Depannya lah itu. Tangguk lah. Oh, putih kok tadinya ketek. Kan kayak pecang dulu ya. Lape cendur ripalnya. Pasoro tuh tadi putih deh. Wow jadinya. Wah lumayan guys, 2 kilo. Ada dua sepenakut ikan. Satu orang aja. Enak banget. Depan. Gimana biar? Bencong na orang. Aku mau bencong. Di Facebook. Awas Pais. Aman bunga. Nah, wala. Manis. Papais. Suka dicek bunga. Kok lari lu gak suka? Cek. Aku soal. Enggak ada.
lapik na do, sedor deh minum. Lucu lah, tapi. Lepas ini lapik gua. Bunga. Itu kena itu. Bunga. Ya dong. Banyak ambil. Awak kurang mana yang jadi macam? Mana kena, na. Ada. Ya mama nak. Itu kepanjangan mana kali ukur lah. Ukur. Coba tu. Ada. Ini nak Walau kau topi saya rapik dah, kena tak kira. Oh itu, alah, nanti aja bis dong deh. ikut nak ya. Nah, petik juga. Kau siko. Itu dah. Mudah dah. Takut saya okey je situ. Okey. Beli emak je lah lagu dia. Tangga. Nah, balik ke macam Dia makan. Liur. Kami manai Pak Sirianan kok lalai Jadi adik sana Nangka sadonyo Jadi adik sana Nangka sadonyo Kami manai Pak Sirianan kok lalai Jadi adik sana Yo rasa donyo Jadi adik sana sadonyo Ambil mana?
wes tu jauh.